Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu silin sang puya Chief Election Commissioner Rajiv Kumar chuan kumin Mizoram inthan puya inthana dik fel file mon tak ngei se du thu soi Forest Minister puti jelan tluangan khopui boruak ti thana tur scheme Nagarvan project Mizoram district sang autonomous district council pathuma mun som palitan lungphu maphum Singapore India tangin bu fai thon chu ani don Gabon sipai te chuan an ram sarkar an pai thak thuan puang Aizawl chamek Chief Election Commissioner CEC Rajiv Kumar chuan kumin Mizoram inthan puya inthanna dik fel file mon tak ngei se du thu soi he thu hi nimena Aizawl ka pa chanchamite an komna CEC hian soya CEC chuan Mizoram chuan ahma tang to in inthanna fel file mon tak an nei thin ti soin hei hi vongnung zel turi mi puite lema phurtu te somani political party tenen anin kom to thule heta hian political party te chuan ngen na sang an siam thu sein political party te hian sum man theiza ti pung turte in rin ni le pathian nia in than kai hnoi ni poimo ro lo turte le thil sang an ngen thu soya in than poi hen candidate pakhatin cheng noi somni poriat thleng an man thei thu soi bok ani CEC chuan Mizorama vote thak thei tur mi noi riat le singthum sangret anam thu soi boka heta hian rol ban lo mi sang thum somnga paret anom ba ka kum somriat chung lam mi sang ko za som ko anom thu soya PWD le kumu paten vote an thak nge thine tura uluk taka ro manna siamani thu CEC chuna soya voi khat vote thana tur mi sing ni zakwa som thum pali te chu an poimo thu soin vote thak ni chu chol anga ya ina omai mai lovin vote thak ngai poimo ngei turin heng mi te hi angen boka October ni lia final electoral roll tangzar ani huna Brew voter tin po achian don thu zobelna changin soini CEC chuan in thana man thei tur internet kaltlanga man ruwa anduan MCC bo chiate hekna tur C vigil voter te harsana thana tur voter helpline application ne candidate le party te man tur suvida portal te mangtang kai tur mi puite le political party te ngen poka ram real estate dangte ne na in rin na ven himna le dane thupe khau taka ken ko ani don thu CEC chuna soya poisa zule damdoite ram ria kal tang lo na nasataka enfian na thoni tur thu soibok ani CEC ne talan dani polling station sang khazini somseri paruk awmanga polling station tina voter omza tur cho arwal chu zaruk somnga pasareni a meche encall polling station ko panga omanga thalai encall polling station somli PWD te encall polling station som pakhat le model polling station somli te omdon ani Lungnei Sai Kuti Hola Folk Dance Festival for Students Nimin Khan Bot Saini Art and Culture Department Mizoram Independent School Association Sub-Headquarters Lungnei le Mizo Cultural Artists Association MCCA Sub-Headquarters Lungnei te Bot Saini Lungnei HPC Vice Chairman Puloma Mato Chongchuan Man Pui Puloma Mato Chongchuan Mangchang Shetaka Hehun Bot Sai Tu te Chonga Lom Thu Soya School no pangte thinunga le an ngai to na zirna chau nilova Mizo nam nun zia chom nuna ramle nam dam ko so the na na ti tur an nei te ti thei tura ro mana siamani chu alomam tak zetani ati milo tling tur chuan zirlai ni atang hian tumumal takne atum ru na pau kho na le ti ram na nei chunga zir turin soma mipui tling ni turin nu le pa le zir tir thu o ya mishing ti se thei tu ri hlo laka file mangai thu soibok folk dance festival a hian namlam chang Zaire Station so drama pheng long tumte school sang som pani le MCCA ten anen tir ani PWD Commissioner P Vanal deki sailo chuan Nimin Khan Aizawl College Government Zertiri Residential Science College Durtlang le Government Aizawl North College Ramhuna te access audit anneya the Rights of Persons with Disabilities Act sang som process som prokin building campus le mun sang Metin man thei ani turani ti aphut angin college ate rol ban lo te tan remchang siam sakani MT PWD Commissioner chona hmana NF aveka college principal ten lo dong songa college zirlai rol ban lo an nei te po thatak le do taka an lo encall thun shilani PWD Commissioner P Vanal deki salo chon zirlai rol ban lo te encall ani dana lom thu soya college dang te po latlo zel atum thu soi ani Environment, Forest and Climate Change Minister Puti Jelan Tlongan Khopui Boruak ti Chanatur Scheme Nagarvan Project Mizoram District sang le Autonomous District Council Pathuma Munsom Palita Nimin Khan Lungphu Maphum Hemirwal Hian Heng le Khabu Pathum The Golden Years of Mizoram Forest Lungkul
biodiversity hotspot le photo documentation of Moorland National Park tlang za ngalani puti zelan tlonga chuan Green India Mission Mizoram puma kalpuya ni thin turam hmalang te soya JICA funded project biodiversity conservation and forest enrichment project atana chakta ka hmalak mekani thu soin he project hian ramngo te ba ka tui na te siam tharin tu chuan te tan borok thale ramngo asiam thadon ani ti a forest department officer le staff te chu na sazo ka tan tur le ngai tu na thar mangzel turina fuyani minister chuan forest conservation amendment act chungchanga environment forest and climate change department chuan angai dan le adulo na chan sang sang te hun tiam chungin ministry asoyati a heti chunga lok sabha pass ani thochu poyati thu soya he thil hi state legislative assembly chuan adulo ti lantirin resolution a pass ti asoi bok ani social welfare minister pulalun amahovin min khan working committee on rulhodowin malak na kalpui to dan le machopte soihona hun SID conference hall meneko anei ani minister chuan then amram boy wangin tun ma aya ruihlovin Mizoram a chen chil ba ka ruihlo tolna kong ani chu poyati thu soya hemi konga hian namdang ten mizo te man ruwa an mang hi awan doi thlaka mi puiten hei hi mel malian takani ti an hriat thara mani hlo na le hosnang tur chau ngai tolova ruihlo chu ram mel mani ti an hriata huaisen taka an dawa hun tak setani ati he huna member kal khom te chuan an pol le department malak na le ma chop mek te soin malak le zel dan tura rotna ten soi hawani nimin ve khan state level working committee in ruihlo do chungchang injitina konga district in ayo tur training about say master trainers training on ruihlo do chu minister pularin no hian man puya state veterinary council hola he hun bo saya hiam district tin atanga master trainer tura ruat mi pali ten tela master trainer te hian an mani district hom chunga zirna in le ko ronin khom sang sanga te ruihlo thanlo zi an zirtir dona ruihlo chungchang in zirtina hi uluk taka kalpui tunni im state puma rual khai taka zirtina an pe kanthina turin training hi buat sai ani sarkarin ruihlo do konga hmalak na kalpui me ka hian chief minister kai shona im state level core committee on ruihlo do chuan chaktakin hmala meka hemi hnuai hian working committee on ruihlo do chu social welfare and tribal affairs minister chairman na kalpui ni thunga district na deputy commissioner chairman hnuai district hom chunga hmalak na kalpui mek ani bok Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga puan ani Singapore India tangin bu fai thon chu ani don bu fai mamona pushuk turin sarkar le puchu Singapore bu fai thon chu hi arela external affairs ministry thu pong tu arindam bakchi chuan chanchangbu mite zona changin bu fai thon chu phalna thu pe khiti chu thuai ni angati a India le Singapore chu ram in thian thale thok don nai tak ani ati a ngai dan thu munan ne ya ei barzon na anin zom that ba ka mi puite in pona thatak omani ati heng in kum kaina thatak awang hian bu fai thon chu dan tur po hi ngai tu ani ati bok Union Culture Minister G Kisan Reddy chon ram chunga LPG cylinder bur kha cheng za hnia ti hniamani chu mi viable che chongten an hlok pui don ati puredi chon he hmalak na hi abik takin me chiaten hlok pui ang ati a Akashvani na komna puredi chon Ujjwala beneficiaries te chon bur khata cheng zali line an hlok pui ang ati a connection thar nuai som siri panga pek tura relani chu lomamati thu sen Ujjwala scheme dongtu anom bel zel don ani ati Gabon sipai de chuan an ram sarkar an pai thak thuan puang sipai then ram chung television a he thui puangin an president Ali Bongo Ondimba chu a chen na hren ani thu sein thune na chu sipai kota a manti a sipai ten thune na an hne chu ma che hian president Ondima hi an ramin than puya chaka puan ani a sipai ho tu te chuan an ramin than result puan zo tak chu nol vekani anti a an ram report kharani thu soin state thune na sang sang om sa te po thia vekani anti heti line sipai ten an ram thune na an la ka wang hian Gabon ram chung hun engmo za ta chu mi pui an lom hle ti thu don ani a khuvel ram dang te ro chuan an dem thung ani Chanchinthar sharti topnan atang pui chief election commissioner Purajeev Kumar chuan kumin Mizoram in than puya in thana dikvel file mon tak ngei se du thu soi forest minister puti zelan tlongan khopui boruak ti thana tur scheme Nagarvan project Mizoram district sang le autonomous district council pathuma mun som paliatan lungphum phum Singapore India tangin bu fai thon chu ani don Gabon sipai de chon an ram sarkar an pai thak thuan puang chu ti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani